Bantu abamake njengoba ngendulele uma singena kulomsebenzi angisiye neze umuntu lothanza ukukhuluma tindzaba letinje. Ngiye ngifisa ungathi ngakuba khona lomunye umuntu lothi khulumako ngoba tibe setiyangilimata kakhulu. Phindze ngisho maswati ukuthi letindzaba leti tifuna umuntu loyinzatheli, a journalist. Sitawukhumbula ke lokuthi noma kungisembathwa ngakuphi noma kuyimbazo legawula yonke inhlupheko njengekusho kwabo abantu baseSwatini, kodwa letinye tinto tiyayidzinga le profession. Ngite insatheli ke itawukhona kunibutela kahle namhla la sikhuluma ngebuhlungu nelusizi la eMaswati ahambe endlula khona. Sinagogo gogo longekho ekhaya, gogo losekuthingisweni, gogo nje nami ngiphila angakhona kuba sekhaya lakhe. Lusizi ke eMaswati ledlula kilo ukhanza ukuthi esikhathini lesinenge lamanye eMaswati akati acabanga ukuthi konke kuhamba kahle. Ngiko ke lokwenda sathi sekwanele sicela ukuthi eMaswati abe nahulumende lokhethwe ngeMaswati. Into leti nje tingana ukwendeka. Ngeke ngithaka ukuthi kakhulu kungcono ukuthi atethule khona, atethule yena. Gogo ligama lami ngu-Eric Ngumdudu Melane. Gogo ngaphindze ngisho ngithi eMaswati ayathanza ukuthi imbazo legawula yonke inhlupheko. Ngisuka lapha esiphofaneni gogo ngike ngakhuluma nawe kodwa ngifanele ukuthi ngikubingelele ngekwemthetho sesiphambi kweMaswati. Ngiyabingelela gogo egameni laJesu. Yebo Nguni. Ngiyabonga kakhulu gogo. eMaswati afisa kwathi ukuthi mina emoyeni namuhla kulolu hlelo ngihleti nabani, ngikhuluma nabani gogo? Ukhuluma namake Masuku wamlika. Oh, ngogo Masuku umfati walongasekho leba. Yebo baba, umfati wakho wokuqala. Oh, umfati wokuqala bekana mangaki amakhosikazi? Shothi la bede emva kwami baba babili, shothi besibathathu. Oh okay, wena bongokuqala gogo. La gamete nalamne. Hayi siyabonga ke gogo egameni laJesu. Gogo mawuthi kulaMaswati ungumfati wa Chief Mliba, futhi ungumfati wa Chief Mliba wekuqala. eMaswati ke sayabona ukuthi ungilophilako lo wati kabanti nga Chief Mliba, futhi ungilophilako lo ngasichazela ngcono ngaye Chief Mliba, ngoba ngiyakholwa ukuthi Chief Mliba akasekho emhlabeni, phefumulo wakhe ulale ngekuthula. Sitawuvele sihlale before sihlale endzabeni gogo, sekungaba ukuthi nje eMaswati afisa kwathi ngoba aya Chief Mliba ngwasemacetsheni, kungendeka be futhi Chief Mliba washonela emacetsheni. Ngicela ke gogo ukuthi usho ukuthi nawe usemacetsheni njengoba sikhuluma eSwatini noma ukho emacetsheni? Angikho emacetsheni. Angikho emacetsheni ngingala kothaka. Ngiyabonga gogo. Lokuyimibuto kimi sekufike ekugcineni ngoba ngiyayibona ukuthi network yenda ukuthi kube ne-delay ungangivana kahle kulesinye isikhathi ukuthi ngithini. Kodwa ngawubuta munye umbuto nyalo. Umbuto lotawuniketa wena lithuba lokuthi uthi kukhulumele ngaphandle kokube khona le ukuthi ngingene emkhathini ngikubute kanenge. Lo mbuto lengidawubuta gogo uthi eMaswati ayati ukuthi Chief Mliba na Chief Mthuso ngeminyaka wanga 2000 ngiyakholwa kwakukule kubo 13 October bafika la behlelwa indvo lebuhlungu khona. Nawusho gogo ngithi sike saba naye Chief Mthuso la anenkhosikati yakhe ulamthethwa basekudzingisweni lela bahlala khona. Wayithulula Chief Mthuso inhlitiyo yakhe nebuhlungu ledlule kibo empilweni wabuthulula. Nemkakhe make lamthethwa ula Jobe ula Nyambose
wayithulula inhlitiyo yakhe wawatshela eMaswati buhlungu laphila lengce kibo nebuhlungu laphila kibo manje. Ngidawuthi ke Nhlane ekhulu Masuku nguwe umlomo lesinawo namhla lophilako longachazele eMaswati kuthi ngale ngakushifu umliba kwendekani ngale langa la 13 October 2000 kusuka khona impilo yabanjani nangena kuphi kwahambani ukuphi manje. Yeta amagogo ukuthi uthi umfisha kodwa ngeke ngibe ngisakubungena emlonyeni ngikubude. Uthulule nje inhlitiyo yakho unike eMaswati isithombe mqondo sekuthi lolu suku lolu lwafika kanjani lwanikhanzaphi kwendekani uyawugcina ngako ke ukuthi kugcine kwendekani ukuphi wena. Ngiyabonga gogo. Kusho ukuthi lokwenteka ke emaqetsheni kwathi ngalelinye lilanga wefika babemthethwa lebeka aphethe emaphoyisa wafika nelibutho lakhe bangena esibayeni sakaFakuthe abangenanga esibayeni lesisemduka sengosi bangena esibayeni sakaFakuthe. Shothi mthethwa ke wabonga emakhosi esibayeni wabonga emakhosi base baphuma ke bayaphasa esihlalo. Shothi mkhulu ko wase uyaphuma endlini lebeka kuyo la so uyalapha ku nami ke ngabe sengiba nenhlanhla ngoba kwakuna anti lelanya ngiloshifu wasothi asambela amasula lapha la kunabhuti khona lapha ke phasa esihlalo. Wathi ke lo waJobe uthunywe inkosi uthi akalanze certificate kumliba lesebushifu. Wathi ke Mliba hawu thunywe inkosi Jobe inkosi ayikho nokuba. Wathi ke lo afaka ukuthi cha Jobe certificate ngeke ngikunike noma ungangikhomba ngesibhamu ngeke ngikunike certificate. Sizathu lesenta ukuthi certificate ngingakuniki inkosi okufanele nangabe seyifuna kwayo ingibide isifaka ukuthi ake ugijima ufike la ngibese ngiyafika enkosini nangifika enkosini ibese iyasho inkosi so bese ngicela le certificate ifaka ukuthi uhlale sosibuyisa kimi. Manje ngaleso sizathu ngeke ngikunike ngoba nayo inkosi ingangibida ngenye ilanga ithi Mliba ngithi nangifika kuyathi linjani lasemaqetsheni ngithi mina awulasemaqetsheni phela naphakathi angiladi ngoba phela wathumela mthethwa kusakalanze certificate. Manje inkosi inalo ilungelo lokuthi ngangibopha nangingakunika le certificate wena mthethwa ngoba phela senginike umuntu langazange anginikele iphepha. Ngathi ke ngiyahluleka Jobe usinge ngakunika nawe ukuthi awubuyisele emavami enkosini ukuthi cha angali lutho mina nesitifiketi kodwa ngeke nginike mthethwa ngiyawunika inkosi. Kusho ukuthi ke emva kwaloko ke bahambile kwahlala emalanga kwathi dukudu nje kuhlelwe emalanga kwase kuyasha kushiswa lendlu yakami yasha yaphela yathi nya lendlu. Hawu kanti kwentekani la kanti kwentekani yini lentekako kani la awukabuthi nya kwase kufika ke manje le ncwadi nakufika le ncwadi wamangali manje namliba mangali ukuthi hawu hayi le ncwadi bala mina bala makhuphula bala mahawukela bala mateli hawu hayi le ncwadi bese bathi ke ey kule ncwadi lena asibone ukuthi singangena njani enkosini thina asiyoyifaka emthethweni enkantolo lenza yale ncwadi sitawuva inkantolo ithi sente njani ngoba sitawusuka sente lokungafanele. Sigogo kufika incwadi ibala bonke laba lobabalako ithi abendeni ithi abahambe nayi phela ngiyiphethe nayo yalabantu labahamba nginayo le ngibabalile nje bakule ncwadi le ngiyiphethe ba ithi abahambe washona le date mhla kabani ukuthi babe bahambile bonke labantu laba. Shothi ke sive semaqetsheni wase siyabitwana nasibitiwe ke safunzelwa le ncwadi nasifunzelwe le ncwadi
sase sivele-ke sive semaqesheni sangabe sisakhona ukuthi siyolala emakhaya azo sase sihlala la khaya. Bahamba-ke bomkhulu baye enkantolo, la bayahambile-ke enkantolo azange aphinde abuye mkhulu ngoba kwavakala vele bebafuna kumbulala. Vele-ke tento tonke lebetenteka bethi khomba sibafuna kumbulala. Hawu, naba abantu abasabuyi, kwentekani? Naba abantu abasabuyi. Kanti-ke sebathethwe ngomnye babo wakaMaseko, wawubafihla ekhaya lakhe eNgwane Park. Sesina sibheke silalela abasabonakali labantu. Kwathi-ke ngale date labayibhalile la, kude hlobo lwemonto lolwalungekho, lwetinkomo, lwa-ini, lolwalukhona lapho lutowuthutha emacetsheni lutosibulala ngoba lwatosibulala mbamba njengoba lwasibulala. Wamangala wagcwala abantu ukuthi sekwenteke kanjani, anithi imoto tathi isuka ngale njengoba wena wathi kule ndzawo yaseGilgale, tathi isuka le eMphosi imoto ngokuqhamuka tize titofika la ekhaya. Kanti ngaleli langa kutawufika leti moto kufika umuntu ekhaya wakasimelana wathi eyi bofakude la sengishiye nayo into lele lokuvumbula tindlu sengikushiye la kunati indlu lekucala kwakukanyathi kwase kuyashintsha-ke sokuba le bethi lantasethu. Wathi lo muntu sengishiye le nto yabo labanginike yona ukuthi naso kufike leti monto letogedula letindlu tethu mina ngibe wathi-ke sengikushiye lapha ngiyahamba mina ngwakasimelane kaHhohho bengisebenza ngichashiwe kodwa lokho ukuthi ngingabulala abantu ngeke. Wahamba-ke vele umuntu webantu ngilelo langa-ke lapho sasaka-ke vele khona-ke nasi kwaba khona-ke lo sithuthako wawusilahla eNgwane Park, wasithatha nomuntu wakaMaseko wawusilahla konke nalokho tinkomo nemafenisha ethu kude lesaphuma nako eSimelane ngoba kwakusebusuku kude lesaphuma nako saphuma naloko sasikwembethe emtimbeni sahamba sinjalo. Kwaba buhlungu indaba yethu yasemaqetsheni samangala ukuthi hawu inkosi beyingethi tosibulala kanjena senteni ngoba noma wonile uyakhulunyiswa wathi umbala noma onile ekhaya hayi wona enganakuna akuthine samangala nje ukuthi inkosi seyasibulala inkosi leni. Kwaba-ke kuhamba kwethu-ke Maswati lama kwaba kwethu-ke ngaleyo ndlela sahlala-ke lapho sahlala kaNqamiso baphinde-ke bakaMaseko lebengibona banala bakaMaseko ngala basaphelela ngakona baphinde basithutha-ke nabasithutha bawusibekela utheluthe phela siyadingelwa phela ukuthi singavakala ukuthi sikuphi vele sifile thina sitawubulawa. Sahamba sabekwa kulenye ekhaya lakaMaseko futhi elutheluthe kusalungiswa indlela tosilesive ngoba sasibaningi thina bashifa umlilo sasibaningi ngoba sasinabo-makoti bethu emajaha ethu yonke into sasibaningi vele kakhulu. Kusalungiswa-ke ukuthi laba kaMaseko ukuthi sihamba njani. Hawu ngempela kwalunga-ke sathathwa imoto-ke nato imoto tisithatha siyokweqa-ke udarati-ke soyenza abantwana kwakujikwa nje ubambela ijaha abantwana kujikwa ngale. Sathina samangala ngoba nami lokungaka nje ngangingadi mina ukuthi yeMaswati mina ngiyakuye ngiye eNtalasifana bengiva nje kuthiwa eNtalasifana ngangingadi vele ukuthi ngiyakuye ngiye ngishiyela ive lami la ngitalelwe khona njani. Nako-ke sihamba-ke nako singene emahlathini-ke singene emahlathini lo wasishita lapho kwaba nelicingo lolwakhala kuMakhuphula Thwala. Kwathi-ke Makhuphula Thwala wo lolo shayako ngijani wasatisa lolo shayako ngijani ubuta kuMakhuphula sebakuphi labantu ngoba kade vele kwaphuma thina bomake kwathathwa thina bomake kwathathwa thina bomake. Nasisuka lapho-ke kwase kuthiwa sitawubona la siphuma lahlathini sitawubona imoto lebovu. Le monto lebovu kwakunangithulani lofenyalo wakaMaseko lo sebhuti siyangiyathi nasekhaya kakhe ngoba phela sasinikwa nemaphalishi kuthi na usendleleni lo uvabuhlungu bethu asivede liphalishi sifane sinambithe umlomo wasithwala-ke naye lo wakaMaseko ngemva buhlungu nje nakuthiwa sowufile. Nako-ke sesihamba-ke sifika-ke kuleli khaya nje leli dzala sahlala khona-ke babe sahlala khona-ke nabantu bethu sahlala khona
samangala ukuthi ngithi lele siphila impilo lenje lebe sinemakhaya ethu sinemabhodo ethu sinako konke sengithi lele sihlala kanje kuthe kuseni nangabe udumbana lo sakhulile kuseni kuyoba ngemaKalbos la bekwa ngilaba betitolo la ngaphandle njoba sesakhwala nje umuntu sowaba nje sikhwalise kulala phasi kulala kusemende sakhwaliswa ngumswati lo wasikhwalisa thina sisibe nje wasikhwalisa umswati wasikhwalisa wasibulala qiniso nje wasibulala sahlala ke lapho qhamuka Ncamiso nelibhodo lakamkhweli ibhodo lasemaqetsheni asasilethele leNcamiso nokwethi ipontshana lokhu kwalembhede lemncane wasilethela Ncamiso kwangenela nabo ukuthi sibanenge kwangenela sahlala ke kuleyo mpilo babe sahlala ibuhlungu lempilo Nesigogo Ncamiso ngumbishop Ncamiso Ndlovu yebo baba ibuhlungu lempilo singadli lutho njengoba ngalamhla lokho singadli lutho athi umuntu nakucela ukuthi uyomhashela ingubo letingithele akunike 30 rand ungathi nalo 30 rand utawuthengani akunike iwashini umuntu athi ayine lapho akunike nje athi nangi 10 rand mbane muntu ngoma satiwa sihluphekile kulesa sikole lesihlala kuso sihluphekile ngoma vele sahlupheka nalamhla sahlupheka ubona ngako nje ethi namhla ngidala ngiyadla ngidlanjani utibute sengidlanjani ngoma kude la ngilime khona besathi sithine silime emasimethu sidle khona ibuhlungu impilo simelani ibuhlungu impilo yethu siphila buhlungu dala sikhona khona siphila buhlungu ukhanze ukuthi kugula sokwaba kunenge emtimbeni ukhanze ukuthi lokunye ukhanze ukuthi kungenela ukugula ngokuthi mina nje ngeke ngagula ngidala phasi 3 months wonke ngingadli ngoba ngitawudlala ngingadli kwathiwa lapho nase ngithi ngibese ngiyabheka emehlweni kwathiwa hayi sawunashukela nabathola le story sami kwakhathi lo shukela ungithole kanje ngokuthi kude bengikudle esiswini njoba nanya lokude simelane bengikudle esiswini ngidla ngokuthi nje nangabe umzalwane anengcenye ngithiwe ngase ngiyakhuluma hey lamhla kumadima kakhulu awu yena wekunene yena wenkosi hey yena wenkosi awusivisile buhlungu nathi sasingamakhosi kati uthi na ubona lapha la umuntu akhona ubona umfati avunulile uthi nathi sasinjena nje kodwa konke kwaphela simelana ole maswati siyafisa kuthi nawo akasibutele kulobukhosi ukuthi siyawuhlala kuze kube nini lala sihleti khona siyawuhlala kuze kube nini sidlani sembathani gogo ngaze lona ke simelane lathatha laba bobaba wabafihla emthini wakhe njengoba nakuqala ngathi ukhona nje nangilombala Maseko nenkosikazi wakhe abantu labahluphekela Mlima nasi sifika la manje la sikhona khona uhambe ngabantu kodwa simanga Maseko bamdubulela umfana wakhe bamdubulela Simanga sangathi sisawubheka phina Simanga njengoba asafile nje nangumbala Maseko nguye size nalamhlanje nami ngikhuluma singiyaphila nginangi Maseko lathatha bobabe wawubafita le wafika naMthusi wamthatha umbala Maseko wamletha khona le saphila nangi nje lo babe nemfati wakhe bahluphekela Mlima nabantu abebantu la bashiya ingebo yabo bafundile bokuthi ifundiswa lethu makwabona bekasebenza nebhange Maseko bekase asebenzeke kulaba bemaphepha kodwa bahlupheka bamangala ukuthi yini levelela lo umuntu wakafaka ukuthi nginabo nje laba ibuhlungu impilo yethu kakhulu Nkosi yami emaswati akakasibuteli nangibabe nawo ukuthi yebabe siyawuhlala kuze kube nini la sikhona siyawuhlala kuze kube nini sentake lapho babe nasihleti waqhamuka bafundisi lengingabatisi bebaqhamukaphi nabo qhamuka bafundisi basithatha abafundisi
basise eBromfontein okokuqala soke siye eBromfontein thina lasibona nje ngeTimonto kuthiwa i-organization yabafundisi thatha Timonto tasise eDansfontein saya ke eDansfontein-ke ngeniswa ngamunye kuthiwa ubhalise noma umbana akho lo wafa umbhalise la kukhompyutha noma ngiloselele ngoba engcenye ukuthi awufuna kuqhamuka bese naqhamuka sewuyalwiswa ngala kufuneka athi ukhona umbana lo mshiyelelo sahamba-ke eBromfontein kwasokuyashinga kwathiwa bafundise bantwana i-organization yokuthi basimikise ePitoli sase siyaya-ke ePitoli siyahamba ePitoli nakhona siqaliswe phela kuthi yaba inyanga yini funa sibuye inyanga yini funa sibuye bagcina-ke nebafundisi baphelelwe ngemandla ukuthi awu labantu ngulokwabo abalungiselwa lutho siphelane bagcina-ke banyamalele-ke ngemaphemedi mine nje iphemedi lenginayo yokugcina ngile yasePitoli kwakhanya-ke sithi-ke nale Pitoli kuhamba kwamkhulu angisakhoni mina ngoba phela nguye mkhulu ngoba laba labanye bomake vele lo mnye wathi ihambela waye ekhaya kubo nalo mnye wasoyalandela bese beda nje ngokudada kumkhulu kulo kwahamba ngangasakhoni mina ukuthi ngingaya kwakhona le Pitoli ngoba phela akasekho mkhulu akunamali mina lengitayithola ibhadale Timonto ngahlala-ke nephemedi lesiya expired laba ngathi kudlu nje bafike bathi siyakubopha lento lena yakadzini bangangibopha vele simelane ngahlala-ke angizange-ke mina bathi nabakhona lokube bathi bakulungisa kodwa incwajana bathi bentela kufanele nje ukuthi bantu noma bakhashwa nabantu labasha bakhashwe kwathi nje nakusemkhathini lePitoli bayenta lento kwaqhamuka nje lo munye wathi hayi hlale senimi ababuyele kulamaphepha la ephemedi sabuyela-ke kulamaphepha ephemedi lamkhulu nje akasalitholile leli nje lamkhulu ulu sengingakafiki kimi kwathiwa akuhlale sokubuya nayo into nayo akubuye nayo iphemedi akubuye lokho ngahlala ngangasaqhubeki-ke mina emgundo omuhle ngoba sekude mina lokulungisela ukuthi ngiye ePitoli ngadina-ke ngihlala-ke nje ngoba ngilongahlala nje ngathi ihlalele angivuze kamnandi mkhulu phela walala kwaqala kwafika mfana sibili mfana Nkosi mfana sibili-ke bekadamelayisela le Nkosi yakubo nyanya kwafika Gundwane nafika Gundwane akhulume namkhulu athi mkhulu Gamete angeke mina ngeke vele le vele lokokuqala abuye Gamete ngeso ilungisele nepassport yamkhulu nguye-ke lo wathi bekakulungise njani konke lokho kwaGamete athi Gamete konke kwakho asambe konke kwakho sowutakuthola utawubuyiswa kuwe faka ukuthi asambe hawu azi-ke mkhulu ake ngihambe mina lamasuku ngiyabona letinto letsho uGamete ngitatithola na ahambe-ke mkhulu nahambile mkhulu bone mina nyanya qamuke mkhulu soyisaba nokuthi kumbe batamlandzela bafike lala kunamkhona qamuka nje umuntu waselokishini asadongitshela ukuthi unafa kuthele uthi ema-ke asikulani hawu mkhulu sowula kani uhamba njani Gundwane njengoba athi phela Gundwane indoda athi kude ngisho Spened mbana masuku ngisho Spened ngibulawa indlala ngisho Spened ngibulawa indlala kodwa waphikelela lo kaGamete waphikelela waze wamthatha mkhulu wamthatha thaka sowuyakufa ukuthi ngoba nangivele afa ngibuta-ke kuthi mina-ke bengasala la kuyawuze kube nini ngoba sengiyagula kwamina esimelana angisesisukelo kahle sengiyagula futhi-ke mina ngiyawubhekaphi ngiyawubonwa ngubani ngoba phela kube yafana inkosi yathi-ke noma sibuyile kube yafana sivusela la makhaya ethu sabuyela emakhayeni manje dolo lo kude emakhaya loku umakhata nje kunjena uyamangala Nkosi yami ukuthi sengiswela ngishiye ngubo ngoba nebazalwane wena kwathi kade ngumfundisi nebazalwane bangaze bathini namhla ngitocela ingutshana namhla ngitocela luswayi
Kulesinye isikhathi uyaqinisela uva ukuthi ulambile kodwa uqinisele nje ngasiphela ngoma ngizange ngifihle ngafuna Jesu nangifika kule ndzawo ngathi veta ukuthi nami ngiyamathi Jesu ngiyamkhonda ngathi veta kodwa usuke zothwalisa abantu abebantu umthwalo longaka Simelane. Awu wena yalo liphila njani naMswati wenu Nkosi yami yeMaswati. Ahlale emkhukhwini nje lo mkhukhu webantu nawo Nkosi yami lengihlala kuwo umkhukhu webantu ngingathi lowo mkhukhu lo ngiyawuhlala kuze kube nini noma nje ngiyawubulela bona lapha emkhukhwini. Ibuhlungu into lesentwa ngumSwati, ibuhlungu into lesentwa ngumSwati. Kuthiwa neMaswati nje impela akasathinzeki nje akasathinzeki nje ukuthi labantu beboneni labantu kangaka. Awu ngisho ukuthi Simelane ibuhlungu Nkosi yami yeMaswati ake niselekelele. Kufanele nje kube khona nje lenisinqephetela ngabo kufanele ukuthi angihambe ngiyogoba njaba sebanginqephetele bakangwana ngihambe ngiyogoba. Lo ngumdala kangaka nje ukuthi ngingalahlwa esigangeni nje lengingasathi cha ngifuna nami ukulahlwa kumyeni wampele emacetsheni. Laba ngasinqephetela leti inkomo leti ngaka Nkosi yami leti ngaka leti inkomo. Abasasinzeki nje ukuthi abantu bebanethi inkomo dabo bana ini yabo kodwa bonke asikwadi nalamhlanje angathi Simelane Nkosi yami akhona lengibushiyako ngikakukhumbula khona hlala buhlungu bami indlala kakhulu indlala nawuthi udimbuka sithombe sakho lo wathuka waba nazo eSwatini bese udimbuka nyalo uthi awukani nginemtimba lo sengaba ngangeso yenyoni ngidaka nje kona sihluphekile mnguni sihluphekile bafamily bumlente so waba umthwalo longaka wathi wawumenso ngibani lo mthwalo wemlente longaka. Bengicela nje mnguni ukuthi naso ubona sengikhulumile mina uke nje ngifake nala indoda bengiyona yasigcinela bomkhulu ngabomkhulu ngabe bafa kadzeni ngoba lokho kwenteka lapha bekuthi kuyaphunywa nje ufese umfana sathi mkhulu ungaphumi ngale ndlela le kunelisotsha lilele lapha phasi lilele lisotsha ubona so lo muntu lo vele bekathi uyaphuma ngale ndledlana bekafuna ukuphuma ngayo bamdubule bambulale. Lokho buhlungu lo muntu ushiya nebantwana uthi nje abantwana baphila njani kwaba njani nagametha huphe mangazi abantwana batawungena esibusisweni sobalungisele esibusisweni angazizanga into yonke lento le kwakuyindlela nje yokuthumba mkhulu ukuthi abuyele enako ekhaya nyalo kufe Madeli asisathi ke nyalo ukuthi Madeli washiya naye sisethi igangeni naye athi wafaka ukuthi angathi mina yile lento athi bangabhadali abantu phela batokwaka nalabafati bemnakethu babe nemakhaya emnaketho ethu yini nangu ufile naye lesawogcina phela kabomkhulu ufile. Gogo ngiyabonga Masuku and umuntu uxolisa gogo ukuvusela emanxeba ukubuta gogo lumele indzaba esithi khulumako kuvuse emanxeba ngingakafaki Maseko nakule ngidakucela kini Maswati senimlalele umfati washifu Mliba lochazile ukuthi baqale bathumela ukuthi akulandwe certificate sakhe sekuba ngishifu bathumela umthetho lengikhola ukuthi bekabuke emaphoyisa noma ke esifunza noma ani kodwa bekete egameni lemaphoyisa. Mliba wathi certificate ngasinikwa inkosi kungcono ukuthi certificate ngiphinde ngisinikete inkosi. Angi-understand nale authority yemaphoyisa yekulandza certificate sekuba ngishifu kuMliba sono sakhe masicetha kulalela Maswati kwaba ngileso wase kuphuma nayi
incwadi yekubacosha. Ngiyakholwa ukuthi ngidacela kuRas labantwana basitagogo batayishutha lencwadi bangibekelela ukuthi niyibone incwadi yekucosha Mliba nekum-evictor. Uchazile ke gogo ukuthi bathwalwa ebusuku. Ngiyati-ke njengoba sike samlanza naMthuso, le Timoti uthi gogo tathi sisuka lapha eGilgali tiyoshaya eMphosi, mathi sisuka lapha kaMliba tiyoshaya eMphosi. Leto kwakuyiMoto lento yafika ebusuku tate uthutha timpahla.